ikanisa si ikimina. Ikanisa si ikimina. Abantu bakonfondiza ikibimina n'ikanisa. Ikanisa si ubucuruzi. Ikanisa si business. Ariko ukwanariza amakanisa y'ikigi. Pati nini. Niso. Rero iwawe se nabavuga Yesu gusa. Yesu ni uwa twese. Aho bapfuye kumuvuga ugomba kuburi registre. Amaraso namwe waducunguye n'umwe. Ni message ni imwe. Twese dujwe na message imwe ku isi ni Yesu. Kare nasenze ndavuga ngo tugomba gufatana amaboko hano. Ukamfata akaboko gakikije ukiriki ngezaho ngomba kugera. Ariko umuntu agiye kugwa hasi aho gufata akaboko ukazo urundumura. Sa murundumure nawe ejo bazakurundumura. Nikajo mukajo. Ngwaye 50 sha. Kweri mukungu kubisa. 50 para kwa uzaye nizo kubisha nzoyaguha. Kwera kucuranza. Hano uzakura umushahara. Fiti isezerano uzohembwa amafaranga aruta abanyakazi benshi bakora mu turere. Uzoyakura hano. Kuko Imana idufiteho umugambi. N'amafaranga tuzoyabona menshi. Amafaranga se sa yacu. Nuko gusaka icihishe ariko vuba aratugana. Aba yacu abayafite se sa mezi 9. Reka twicare. Umunsi turahagarikira turi babiri. Mugenzi wanje Jacques agira akazi kaza kamugora agatinda. Kwera network afite ndabanza nkomeza ubukeya bari kumwakira. Protokole inoranje ni muhireke n'abari inyuma reke twicare twese hano imbere mudufashe protokole. Kwera kuri ba deste mwigira imbere mwe muvaho mwese muze mwigira abandi hano. Inoranje muhireke. Twegerane abantu bava inyuma twegerane ko kwiza. Ibintu bigiye mu buryo cyane mumeze neza. Iminsi ntisa ariko jeco nasengeye si ubwinshi bw'abantu nabo bazoza nuko n'undi bazabaza ariko je nasengeye abantu bacometse baje tugakonekta tugacomeka Imana ikavugwa. Bwana sifiwe. Kandi zakunze ikirere cyakunze kiza cumvikana niyo daimoni yadutanze hano tuzatuzumva. Uyu munsi twahitanze ndegereza Aimable ni Jesse nimba ari kuko no bivuga agira se ariko naramumwatse ni Jesse abamuwaje ubushize none nari mu kiyanduka kure bikaza bimugora kuza ariko ni umuhungu waje ukeneye Aimable utanciyeho biragoye. Apasteri tazamubona bazabanyandikira mubahe ni Jesse ta mwana uzugenda atabwiye se. Ngwaye 50 sha kweri mukungu kubisa. Hari kiraka nakoze kiracumwe nko kuwa kabiri 50 para kwa uzaye nizo kubisha nzoyaguha. Kwera kucuranza. Hano uzakura umushahara. Fiti isezerano uzohembwa amafaranga aruta abanyakazi benshi bakora mu turere. Uzoyakura hano. Kuko Imana idufiteho umugambi. N'amafaranga tuzoyabona menshi. Amafaranga se sa yacu. Nuko gusaka icihishe ariko vuba aratugana. Aba yacu abayafite se sa mezi 9 niki bakoze. Ari Yesu bamanuye. Nejo bundi. Ariko turanayafite nayo dufite simaki. Dushima Imana yuko yaduhaye umunsi mwiza. Muzukuri nahoze mbara akanakane twatangiye mu kwa kabiri kugitangira turi mu kwa 7 tariki nimba ari 11 uko ubaze neza nk'amezi 5.
uyu murimo wenda guterana ku cyumweru ntago bigora cyane, ariko ikintu bita umuzizi muri Kigali, abantu bose muri Kigali tugira akazi azana no kwera ngo ndi busy, kandi basanga busy ni WhatsApp gusa no kwihaye ibizamo. Ariko turashima Imana yo mu ijuru, umurimo n'uw'Imana pe, twagize ibitaramo byiza muri aya mezi atanu. Umuntu wanyandikiye imungura twaza tuvugana mu Horande ati Horande yose kuko turicaye mu kane tugakurikira bene magambo mu mezi atanu tutaranye, Imana yigarura imitima ya benshi. Ndashimira aya macamo yakoze umurimo, Franco wacu Feli yimbaza umuhanyi n'andi macamo yose akorera hano mu kane. Imana bamugisha, muzozane za kamera zose muzitunge hano. Hari amacaci nziza yitwa na za kamera, nuko abayikeka byinshi, muzotunge hano, twebwe turi tayari, nta kibazo. Ndiyegereza turoshipa nibahaguruke. Iwawe sinabavuga Yesu gusa, Yesu ni uwa twese. Aho bapfuye kumuvuga ugomba kuba uri aregistre, amaraso namwe, waducunguye n'umwe, na message ni imwe, twese dujwe na message imwe ku isi, ni Yesu. Kare nasenze ndavuga ngo ikanisa si ikimina, ikanisa si ikimina. Abantu bakonfondiza ikibimina n'ikanisa. Ikanisa si ubucuruzi, ikanisa si business, ariko ukwanariza amakanisa y'iki gihe pati nini. Nizo rero ndabashimiye, muzukuri muracagaruka. Imana ibamugisha. Turaza kubongera indirimbo, kandi izo mwakoze Imana ibamugisha. Babagurira amazi Napoli, ugurira amazi bana barimzi bose, bangukenera ji ayimwe. Ifaranga je niziza atamazi azamwugwa na amaji. Ico umuntu ashaka azakimwa nuko. None uragira inyota uhwere, turi mu nzu y'Imana. Je kundaje nanga amazi, iyo mpaye amazi bepfuye. Kundaje kandi konje, aho nonza numva ko nzamugwamo n'imbaraga. Ndiyegereza uramwana umuco umuririmbyi aguruka papa Didiye Napoli, uno ni umutumirwa natamuke mumushira imbere. Mushakira agateye imbere, aririmba neza cyane. Mushakira agatebeze aho yakwicara hose, ariko byibura aje imbere. Mbere yo kwijambo rijambo arabanza aduhe indirimbo zibiri, aririmba neza. Jendo mu producer nzikumva umuntu kuririmba, wenda ijwi si cyane, ariko kuririmba kumenya ngo uyu kararirimba gutya nzi ko byumva. Mico aguruka tubanze tukubitira amashi. Uyu mwana yavuye i Burundi, yaraje aransura mu rugo arambwira ngo yifuza ko nimba mba mentawe, nimba mu bijanye na muzika, ariko azi kuririmba pe. Akarambwira ati nifuza ko umfata akaboko, nzogukorera igitangaza, nzokagufata. Ibi ese cage prezi iyo muri hano siza ngo ndekone mvuga ibitari byo. Cage Mose yageza agwana azamuye amaboko, ninde wazamuraga bakamufata, bageza bagira gute? Iyo bayerekuraga. None tugomba gufatana amaboko hano, ukamfata akaboko ugahakikisha ukiriki ngezaho ngomba kugera. Ariko umuntu agiye kugwa hasi, aho gufata akaboko ukaza urundumura. Sawa, murundumure nawe ejo bazakurundumura, nikajo mukajo. Igihe kirageze ko dufatana amaboko. Niba ari Perezida Bideri urafite, niba ari umuhungu ufite muri uno mujyi urafite. Zonyine bitewe n'ukuntu kuva nkuze numvaga ngo Perezida wacu ni Bideri, ibyo zonyine bihagije. Ico cyonyine kiragije ko ngomba kukwambara amanywa na nijoro. Rero papa, Imana igumugisha kudegereza abantu. Ndiyegereza hagati aho guhereka yasezeye, niwe dufatikanyije kane na ba Jacques n'abandi bayumbe muri rusange. Iranzo yagiye Mbarara kwereka azongera garuke mu kwa munani kuri gutangira, yambwiye ngo mbasezere. Rero uko ndabivuze guhereka karankurikiranaga tutaza gukorogana, mvuye hano ndakwiyegereje. Imana igumugisha.
ndiyegereza pasiteri kuva ubwo narashatse mu muryango ga sinamuvugaga izina nahaguruka Imana mu mugisha ayoboye ni Harvest ayoboye Harvest Nairobi rero Imana mu mugisha mukuta amashi menshi tumwegereze Elise musuhuza n'uwi wanyu tuniyegereje Elise hari rema jewe tuba turi kumwe nkumva nduzuye pe Elise muri izo rema arimo nawe ndakwiyegereje aho ndiyegereza Jacques nahaguruke tumukubitira amashi mugageza mucana ayo matara Jacques nimba narere ku igihumbi yerekuraga ikindi nimba ari ikintu kigoye abantu kutubwira ko dukundana ikigihe birorosha by'amagambo gutya ariko umuntu kumubwira ngo mpa bibiraho ikibazo none ifaranga zigoranye nizo umurimo w'Imana uzi yuko usohokana umuntu mukarya 30 umuntu mukarya 30 umuntu mukarya 30 umuntu mukarya 30
cyubahiro. Asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kila sambela varia. Promela rideza. Haleluya. 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 Isa turundi ijambo ry'Imana ongera ukande wisutarame uduhe ikidari. Uduhe ikidari dusiribe duhudumiye niturangiza uyu mubyizi tukunangure dutahe. Imbaraga Mana ishobora byose Mana we bintu bane natwe kandi turabukeneye Mana we dukeneye imbaraga zawe Mana Mana yaje we Mana we
Mana ifite imbaraga. Uhimbazwe Mana y'imbaraga no kwizerwa. Uri Imana ikomeye. Uhimbazwe byiringiro saba kumenya ibihe zose. Byiringiro bikomeye. Turi hano uyu mugoroba Mana we. Ko turagusingiza muri uyu mugoroba kugira ngo ariho ugaragara imbaraga zawe ziganze. Ureke ubwiza bwawe butegeke hano hantu Mana. Muri iki kibanza turagukeneye, imitima yacu iragushaka, imitima yacu irakwifuza Mana. Haleluya Mukozi we. Haleluya. Tanala lima tili mari solenga atoge. Realizazione congele ma trovarie. Shendela ebizasyo de la rie. Dukeneye ubwiza tanguza nganda la Mana ifite imbaraga. uhimbazwe Mana y'ukuri. Turasubira. cyane. We. Haleluya. Haleluya. Era. Joas. Haleluya. Ukundi tubuze twari tugombaga gukora no hanze. Hari ibintu byinshi bihari bidukeneye twokora. Byinshi. Kandi hari n'ibindi bibi bidukeneye. Ibindi bibi biradukeneye hano hanze. Byinshi byasaje. Haleluya. Mana yanje we. Mana y'imbaraga we. Tugiye kongera. Turasubiramo. Dusirimbe. Dusenga Imana. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya.
Hallelujah. nubona ubyaye umwana ukabona ataje mu by'abandi bantu barimo gaheba uzohebe Uzokuramo. uzokure y'amaso ukabona ibyo abandi barimo ukabona iwe ari kugenda Ukabona. mu nzira zindi z'amatanga Maji. ukabona uwo ugahita uvuga ati mana ngaho ibi nibyo bikwiriye urubyiruko rw'iki gihe ibi ngibi haleluya haleluya impamvu mbivuze niko mfite urubyiruko mfite abana bakuru kugira ngo managinge umusore w'imyaka 20 umukobwa w'imyaka 18 kugira ngo mwicaze ugorora ibitekerezo byiwe bigenda uko yifuza utasenze ni ikibazo muri iki kinyejana haleluya haleluya utarasiribye cyangwa gusenge cyangwa gufata umwanya wo kwiyiriza ugorora bumva igitekerezo bavuga ngo iri jambo dadi yavuze turaryubashe turaryumvise dadi hari abandi ushobora kubwira umwana wawe igitaramo nicyo kiza gituma abantu bavuga ijambo rikumvikana mu rugo iyo wasengeye abantu ugatarama kugira ngo wicaze umwana umwereke inzira yo gukiranuka cyangwa inzira yo kuja mu ijuru utarabimutoje cyangwa abikurebere ukundi wabizamutsemo biragoye haleluya haleluya ntimushobora kubyumva jewe ndabizi 20, 18, 16 kigoye 13 icara hano dusenge umwana akaza akavuga ati ndemeye ejo yarafite gahunda yo kuja gusura abandi bavandimwe ukamubwira ngo papa oya ndabyanze bireke uzogenda ikindi gihe umwana agahita yambura imyenda agasubira mu ntebe akabyumva n'umutima w'urukundo kandi akumva arishimye wowe mwishyuye gahunda ziwe yari afite atari imbaraga z'igitaramo ibyo bintu ntibizokunda muza n'abana bacu abasore muzamuza dutarame hano haleluya turasubira dusirimbe nje ndabizi kugira abana bangana kuriya ni bande baba mu uretse ingagizi bayo ni bande baba mu ruhe wewe ni bande mu ruhengeri ninde ubayo niki ninde bashaka kuja mu ruhengeri naje nageze mu ruhengeri ngigise n'abantu mu ruhengeri ndavuga ati ngo hari inshuti ziwe iki kibayo inshuti ziwe izo shuti izo jewe ntazi ndi umutaramye zo mu ruhengeri wewe uzikuye nta mwana wo mu ruhengeri zimwamwiganye hano bikayoza haleluya ndabyumva kugira ngo mpindure ibitekerezo bye byasabye ngo mfate intebe ngasohoka ndara hanze ndasenga mu gitondo ndamwicaza papa turaganira arangije arabyumva mwereka imbogamizi zo gusura abashyitsi n'imbogamizi zo gusura ingo nziza arabyumva ngenda mwereka ingaruka nagize nuko haleluya arabyumva arambwira ati sasa ngiye ngusabye ikintu kimwe uzazureka kuva guhera ku wa gatatu uzazureka nzaza gutarama i Kigali sawa iyo devoir ntiyonanira kuja mu gatatu zoza nishura amafaranga zoja kuri Stella namanishura ibihembwe bibiri amezi abiri nabamubwira ati amezi abiri afite iyi minsi niyi ndagishuye uyu mwana nazaza hano muhite mumweteke gusa agenda aje gutarama utasanze kuragira ngo umwana yo kumvira biragoye mushobora kubyumva ariko kubera Imana kubera imbaraga z'Imana Imana izitugirira neza Bwana asifiwe haleluya kandi niyo utanaseze konyine
kugira ngo utunge urugo umudamu wawe mubane mu rugo muvugane mwumvikane akumvire mada ngwino ndangije gufungura kuraho ibi bintu afite uburenganzira bwo kuvuga ngo ndanze arabufi ndanze bikureho afite ubwo burenganzira president sheri ngwino ukureho ibi bintu afite uburenganzira bwo kuvuga ngo nawe wobikuraho nawe uri umuntu nawe wobikura urugo gano twembi turarusangiye afite ubwo burenganzira ariko ukamubwira ngo mada sheri ngwino ukure ibi bintu bikureho akazana utaratibu akabikuraho hari akandi wasize hano ngwino ucishe